Kawang kamjingda paibua mongham ayong ang yang paibu manang ipai chinga chapu yalak chingda sa paibu manang hayang iya chaw manang iya yasanya libu manang iya wangtang kawang manang yeniba kawang manang ayen papa kawang manang tanapo idang ishongde teman paibua haga kaude bayam buki ichi yang boy ini na teman mongjang teman chudai teman yen lan sekawang depan apa hem 336 ma nyan bu ki chau pa oke sang bu yung wan pa hayang meni buki hongni buki asong wan buki haga ichi be idang de shlu shebai ha idang de sho shebai ha o se tanap hado hem lokpo pecham se taman anya ne kawang dang de kawang mukti shiwa tama 336 holy 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 chauba hymn number 3 epka hymn number lum hymn number 3 kawang da muktishiwa yung hado to God be the glory hymn number 303 episode na mga mula ilang loka shall we all stand together.
Bulan the namai. Hallelujah. Praise the Lord. Teman pay worship team vui balana vui yang present worship yong maya loka vui yang kawang mikti siwa tambu sinasa teman the miyong panang hayang teman ayin hipak tu sama muhiman tampa teman pay tui kung wang ta epa awang na kawang lai ngau cha haka ining Yungwan pada mong mai hem lok tam tau ka thong new sai Yungwan pada mong mai phai yo pa kham tau isi sau ma mong mai hem phai pai kai Yungwan pa kawang se tai pu au peo ta pi iya teman ling hayanga temana i ching temana i katalan temana i yompu mantuk khâm chinh bị thân ta mi yong hoa bu phai ong thâu tàu ba ta bu khô ta yi lo ong thâu yi ta mi yong hoa thâu hayang yi ta yi lo thâu yung wan pa mai nang yi gan bua kem yanang hayang yi mong ham bua chin ta ngolak hatawa kawang ngau hataw kawang ngau kaya jempu teman moi lan ta moi man pa Teman fai isipu senior pastor reverend hayang sausan yu palan nebo yang sepacempu Kristen KBCM Kristen amailan teman ayin hipak amai fai tanap kawang pa nyuinap hatau ma ama khamlak sinase moheman taulak sinase haga sepacem tampu kawang pada miyong pa Hatau kipu, pumainok ke itpu, taitem, itu sempu taitem. Hatau ma teman muilan ayin hibak amai pai hata haka sapacam okpu sinasa kawang pada miyong bupa hayanga hatau taitem yong maya muiman pu taitem nemelak sinasa yoyoi ya haka yopu ma jam kai sa hatau I tamlang hatau Taitam kaya teman ta muhiman tampa teman fai tawa tani teman John thailak taitam chama I hau kaning Konyak Baptist Church Montown Platinum Jubilee min ma phanaya pu taitam date 16 August 2026 hipak 10:30 am nyau lailak pa Reverend H Moba pastor ngaumuk Ane pu pa chin ling pu pumainok a church that builds the next generation to lahem 78 427 Chongpa pa che em lawang planning member item number chama achao lai iyang yoblak pa che nyemong former deacon 2 Platinum Jubilee Tai Siang Ngau Ilak Pa JM Pangyay Convener Planning Committee Lum Topu Sailak Hai Tak Pulan China Yoblak Pastor Pali Platinum Jubilee China Yopu Woilak Reverend Saipa Retired Evangelist KBBB Nga Hem Loklak Pumenok Choir Wok Kawang ngau ya pailak nyau lailak pa 30 minutes. Nyit tui dem yoblak akong. NB number cha. Pumenok ni in ma ngopu kia date 16 August 2026 ni Platinum Jubilee min ma taidam pana yalak. Ni tau ni pu taidam ma pai pu sengin na Platinum Jubilee ma chonlak. Lum taidam ma Maitam Papu Muilan Yesai pa omkai Hatau Taitam China Muilan Yop Tanha Tani pu Taitam Haka Ngoklak Sa Awang na Teman Pai Dui Kung Wang Tailak China se Kawang te Wong Yua Yoblak China se Teman Pai Pa Che Nyemong Former Deacon
เสาสันบาดฮิปักปานังยุบปูยาไอบาตัวอาเจ้าลายจ่าฮักเอกันเองจุมันหายิมลานมาปูเตอร์บาเตียนยาอังลักจุมันอันเนปูบาจินเดอิลักยุงวันบาอังานวงจิงหายังอีลิงบูตัวนิวอายองหายังอีลิงยังปูยาสัญญาลีปูเจียงอีอิสราเอลลันเดงาวคิมหายังจากับูหายิมลันเดงาวเกียงพาอิมันหายิมลันเดอีงาวคิมเยาวตำลักจึงอีตุมันป่าเจียงลันเดยิงตั้มเต้ากายอันนี้ผู้บาจินเตเดียลักสิงยาลักมันบูนาฮาลันนูฮุยหายังไลยีอิมันหายิมลันเดเยาลักเต้ากี้ลิงอิมันกาวังเดอติงลักหายังหังเฮลิงยังกียิบลักฮาปุยจินเดเองงาวเกียงลานใจลักใจบาลานอาศัยเดกาวังมวยมันปะตัวยุบกันเองฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาอาเจ้าหายังอากิมินังปูนกปูกาวังดินดีปูตายดมาอุบาจิโซเซนิพายสิบุบาเรดินิยมจูบุลีโอ้บาจิโซนังฮาลันตมันดาจ่าเพย์มาจ่าสวังเบียงฮักอิตเซียมบุมาไปบูนิยูอายองงอนังโอ้บาจิโซคนยักกาดงมาฮอดันจิงยูฮัดว่าเจ้าใครนังฮาลานะลิงบุตุยเสมาโอโกสังบุงเงินตัมบะหายังฮัดว่าจิงยูมาโอ้บาจิโซหินยิพียงเยเขาดาตาบุลันนางฮาลันdan nang yelak papawya hayang ateni nang ngau cha yang o baji so mongdo ong yang yalak chengna pai bu nang halan da yelak pa muhe man cha phai ma cha sapha tampha o baji so teni niom ba hayang teni woi bu so cheng woi ba kayang hanghe ba tamahan na talak ai hadaw lili man nang yaha acha kayo saลิงตาลักจนตาลักตายตุมลิลิมาโอบาจิโซนางกโยสะอายัลลิงปากาวังยักษ์ซาดาจิโซมียุบป่วยหายังป่วยเตาลันของกันบัวนางมงไอโยอาเมนตายตุมภาพผู้เกี่ยตมันไปป่าใช้ฮอมดิกันป่าอียองไม่ไล่อียังกาวังตะยบตายตมวยมันทำบุญเนสนังแต่มียองฟ้านังให้ยังกาวังนังยินฮิปักตัวเชาตั้งมีลักไปมวยมันผ่าตมันไปซา20ป่าตายตมตะไตฮะหลังที่นำจูบลีตายเชียงเงาอิลักเชนสตมันไปป่าใช้ปังใหญ่คอนเวนเนอร์ planning committee ซาป่าใจเสาสันบาดฮิปักปานังWalanda namay Jendi siyang bu Tanapu Program chongba Ano jende Yilo siyang bu Tuan pay Reverend Pastor Ano jemadabu KBCM Christian Amelan
yen hebak chene teman mulana kawang pada menyong pha ada program Platinum Jubilee ada program heng bu ngau elak chene se pha da mu de program lingbalandu mongmai bu ada ngaulan China dam nangi ada Jubilee ya teman wangyak mu bu wangai ngi bu Jubilee mangsi ngobu pumai ne meng bu Jubilee tok phe ngobu sesora tai bu Jubilee hado Jubilee teman mulana mongmai ngoina inang dau khe teman mulana mongmai lak kawang bade menyong phalak 1952 ma hado pumai nok gongwang dayang ge wangni wande bungau chai bu isam kada woilak pumai kada meyang yenang ba ngo au lan phe cham se ngo wen bu teman pumai nok se e wen yang ge wen buวิบาลันอลังลันมาบัวฮัดปูเมนกมาจูนยังไงจิสุคริสต์วังมาจูนยังไงมงหาวงนังไงมงพาเอ็งเลมีนังยาบุยกาวังนมงหมยังไงจูนไปอุกายSilver Jubilee 1977มาจิมสวยยังไงอันนู้ดาวไฟมาจำยลักเปอร์นู้ไว้เวน2002มา Colin Jubileeยาสวยยังไงอันนู้ซา2027มาแต่มันPlatinum Jubileeยาลักษณะเสโอ้ไปนังแต่แค่มาตัวมันมือลานะยุยบุชูบุยุยไหมกาวังเดมันยงพาไปกาวังเดยาลักไปยุบงอลักแต่แต่มันด้วยเสียงเสหาตัวใจในตำนานPlatinum Jubileeหาตัวเวลักษณะเส planning committeeงอนังอันนี้sub committee 22งวยงอนังหาตัวของกัมกันวินเนอร์สิเมมเบอร์ลันปันจาจูปันพญายฮักกันวินเนอร์สิกิเดเซมวยลันมาเลยยังวนังโอเคมามวยลันฮัตโตลันจึงเนสยบประจำไงอันนู้กันวินเนอร์พาบุเฮนเนอร์สิกิเดนพาวันมันมวยลันโยกุมบุดีมายลักไปวงนังกันลิงไงฮัตโตลิงบุไงฮัตโตตมันปุเมนกฮัตโตPlatinum Jubileeเสมายังมาอุภัยกาวังเดมุกตีสีว่ามหิมันดาวกตมันแกมได้ลักตัวมันPlatinum Jubilee 2027 molak ano centenary ano 2052 molak habalam ya dalak is panyu taman ta jong ya dalak dokema wongnang bu pumenok na wongnang bu kadalan na taman mengha sa hadaw yalak ba chaidam nang pisong bu kadalan na yong sangya ka lingyang ge yogi sang bu lingyang ge iman sang yong mo tuem mo lingyang ge lingwe na taman hadaw ba Asia ma largest church hado ngoya wewin bu hadawa tama sebejim bu gaya teman unity ngobu gaya teman kawan tingla bu gaya wewin nang dakema teman yelak ba sebejim bu yelak ba ngoha sa hado chaidam nang yoyi nok me yoyi ba shu bu yapan me ayong ba sanga su sanga yoyi nok me semelam he chaw sang on ngangai hegi sianga yoyi nok surrounding o yong me chào san ngang gai semai bu chubeng te ngang gai ano to bu phala jenes opposition ne yan muk yan ha singingen hege siang pelek wen le khong gum semai ba pha ok jenes kawang de mohiman pha se molan na yob ga namno hadu ba chubulia mukti si ba mohiman bu de me ha se hadu yelak ba China danang muang bu hadu ki bu program ma teman yong mohiman dawa ano hadam imanu ome Dr. D. Out trophy me 11 balan iman ok payang hadam iman trophy hawya iman mongmayo tamhanyang ge tuan mulan mongmay bungoyang ge deneng hanggang wala kay siwan tuan mulan yong mulan sa bayong yang ge waklembu July 19 me teman mulan akan phe me waklembu nok meng kada liye ma tuidai bu sanga sosibu liye bongbu teman hawyang ge libulano iman nok chalan sa aji teman mola sap yang ge teman moilan sang yang ge teman moilan kawan yob yang ge libulano imano wangda angjing me iman yahango golak se teman moilan monghem nang yija teman hawlak dokema teman moilan yelak pa ano ngaiwang 2027 nak ngolak kawang bade chu hibak amaya gai nang yelak pa nang kalan na woi pa sa yoblak teman tu sewang se moilan hado chaida nang
เงาวังเดมาเงาแต่ลักเดี๋ยวขึ้นมาชกกันดูเงาลักจึงได้สะเดบมาอีดำนังคริสเตียนเอยันลันตัวมาหน้าอิสุดแมงบุเอยันลันวงนังบุยุบปูลันมางอนังโกนยบลันมางอนังวงยีนังบลันมางอนังมวยลันวงนังลักจึงได้สะแต่ว่าเดี๋ยวจ่ายอีหุนังกียงงาผู้เชกในเมียงนังผู้เชกในเมียงบัวยงเดี๋ยวอนกตัวองบุเดี๋ยวง่ายก็มาอีนี่นั่งง่ายเดิมเหรอเดี๋ยวอีวงนังผู้เชกในเมียงจ่าล้วนในแต่นังเฮียงบ่อีเดี๋ยวก็คนชีบุเดี๋ยวอมงอนกมันง่ายโยกมาเดี๋ยวอีลีนังนี่จะหังง่ายบุษีเดี๋ยวยันนกยันหายงให้ปีสมิลลัมเฮเดนำโนบลันไบโอโลจีเดี๋ยวมาสเตอร์จ้าอีสตูดิลันเดเลยยงผู้เชี่ยวในเมืองนังบูฮึกเสียงเดี๋ยวยงง่ายวันเดินนมันเดี๋ยวทับโอยคนด่าใจเพิ่มเดี๋ยวยงในเมืองผู้เชี่ยวในเมืองลักจ้าเสียงสุนันทรงมาเดี๋ยวยงอังยังอีกันจ้าแต่ยังไงแต่ยังงัววันเดินดึงมาบูเดี๋ยวยงนกมาบูผู้เชี่ยวง่ายเนื้อยองสังบุงยังไงง่ายบ่เด้อสตูดินจ้ามาสเตอร์ปัตตุรตาจวนสีบุเฮียงบุยอีสิบสี่ได้ทั้งนี้เดี๋ยวง่ายยงแค่นี้เดี๋ยวจุดเดี๋ยวยงนกมาบูผู้เชี่ยวง่ายบ่ง่ายยกอาเดี๋ยวจึงได้อีเดี๋ยวยงนกเชฟเป็นยังไงง่ายดำยังไงผู้เชี่ยวกันง่ายดำยังไงปอบงโอ้เดี๋ยวผู้เชี่ยวกันยังเลี้ยงไงการจ้างว่ามัตโตบายีวันเดหังเฮงไงเดี๋ยวคงก็มัตโตบาเดเงายังไงเงาวันเดมัตโตบาหังอยู่สิเดี๋ยวกาวังพาบูยาสัญญาลิบูวงจางวันนังจ้าอียงนกมาบูเดี๋ยวผู้เชี่ยวกันวงนางง่ายกับนักสิอี he get strength อีวงเดียวนังวงเดียวยังอี survival ในเมืองนังheก็เสียงอีเก็กตายจ้าลุนนังฮับก็อีเหนียวดำยังไงเดี๋ยวกี้แต่มันคริสตันลานโดมียุพุชามีองค์บุษายุนกตาจีบนางองค์ลักเดาองค์ลักมีองค์หาสิบเดาองค์บุยิ่งมามียุปูมียุหาสิบยุปจีบนางเดายุบลักฮิกเสียงยุนกตาฮัลเลมฮัดวกฮานี่แต่มันองค์ลักองค์ดมนักสิแต่มันวงนำบุคริสตันในเมืองลักยุบบุคริสตันในเมืองลักจาลุนบุคริสตันในเมืองลักเด็กปัญญาเจ้าล้นบุกเกชิมาโลธาเจ้าล้นบุกเกกุริยาเจ้าล้นบุกเกจับเจ้าล้นบุกเกจะมันเอาเจ้าล้นลักเขาองบัชินยังโอลักเดี๋ยวขึ้นมายงนกมุบหังกีอินินังไงบุกไงผู้เชี่ยวกาวงนังไงไปหาดูเกตัวมันโนนังเตัวมันยุบนกตาตายลักยังโงยุบลักยังโงขึ้นลักยังโงเสตลักหาดูวงบงองเดิมจิมเดิมตัวมันนังสมบัติหังผ้าหังเงยหังลกหังเงยนังเงยลักตัวมันนังโอจ่าล้นลักพาบุกายอยู่อีเดมุฮิมันบุยงสังสุสังพาบุกายหาเดมกาวังเดมันมุฮิมันเดวลักเฮกิเสียงมุฮิมันบุยันเดมเมงลักดอกเฮมาตัวมันมุยลานะหาเดจูบุลียาวงนังบุจูบุลีจานเนมุฮิมันเฮบุจูบุลีจานเนอีสุไปโซบุจูบุลีจานเนเมียงหาเสยุบไงวังจานเนเสมุลานะจูไม่วันมายุบตันหาเสเดวเงาใจดำนังโชกอนเอาไว้ฮิบักเดจังไงเดวเงาจ้ากับเงาหุนังกีhibak tahu hibak alo hibak majidau tahu hibak tahu ngau hunangi Kristen wanglam wangnya ngobu wangai higi siang mangsi ngobu pemain mengbu kadong mis jausa okasang kada ada jamlak higi siang kada ada namnolak kada ada kanlak tahu ciang kadong nyum ngobu tahu saji liango wang dang anjing be haja ini kembangolak hadau pumai ceng teman dah hadam bu kawang ha 1932 11 December me tamlo me wang biang 1947 me jam topu me 1947 me 13 May me topu me wang biang hadau wang bu waktu area me topu area me anu tahu konyak kadalan cim dawe hang siang musi 51 me Supu Council siang sa KU singonang hado Supu Council tuman kunyak wibalan lungmailan iman chude imai bue etok among chane ngolak political movement me tuman chun ngolak higa siang religion mo Baptist Christian dokte kaya ala wanglam jibailak
Hindu ye pelak Muslim ye pelak isim Allah hangi religion ye pelak hembo Baptist Christian apa aha ya chau kawang Abraham Jacob Isaac kawang angan kawang yasanya libu kawang hada Baptist Christian teman hada dokter Allah ye lak se 1951 me teman tai seng yang ngonang dokema hada ya yong yang pi melik lako teman Baptist Christian telak iya melik lako ubu melik lako Baptist Christian telak hada kema jmelam lenge hada ngobu Christian lan jelalan Baptist Christian mengoyang nang hangi lingu ya be linga oklak hada kema hada yang ma deba yang ma se ning nei dango hada ma Baptist member na nang ngonang nang tai bu Delhi Bombay me Baptist fellowship yidau nok yidau ya bo yidau ma nang Allah fellowship chama na nok hyang boy nang iman enroll ni menglak number 1 number 2 ma iman mo bo banglam ya ai hada ma ji chalu ni dam lak hang ne num jing me tum jing me yum nok ni lem beli nga ngodama himelak hyang boy yum nok changolak pangjim cha phang mangolak hada wa Baptist Christian se kunyak union yo hada tum yang ngonang gi dokema moilana hada mo moiman dolak hada mo yapal lenglak hege senga hada ge ngolak hada ngau kyang me yang nang alo bang lam tai kama kawang yo kada yo nang de yemai siglak hege wande nang a moiman ge do ban menglak dokema jingmai lam lenga hada wo sing ya lak khema hada wo ngau dam nang yelak pe ngau wang de ma ngau lang onang yang berhalan ke ngaunang Platinum Jubilee 2027 mengolak most probably December mengolak na mengelak dokema dauni hibak jenis teman mula na ju hibak ayan namai yu patana sa do sokono hada ngau chadam nang thank you Taidam Pabukia Platinum Jubilee jenis hangi pa tai seng ngau teman pai convener pa tam ya pai haka i ngau tai seng bu ibu kia teman muilan lam ling tai bu ma okpu ngilak jenis yop tanha kawang convener pa teman nang yin hipak tu so tang mui man tam ha sa taidam tetai ha topu sailak kai tak bulan cina yoblak pasir sa pasir pa tahi bak palang Tomana tinglak po faya paibu tobu nam no dai soma kawang ngau yilak hagi inang kata lilia hangka yoi kan mong ma mong haga fado hapoi ningnai ya yichi kanga yichi hangjina kawang mong mai saya fabu kanang sa teman fai so sambalan nam no ya pai lak jina hibagam na Hymn number 315. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
teman jam se yupu hepak yalak. Hangiba sai shepu monglung hayang jubli sai ya bainang. Hado ali amaina meang tampa se yuplak. Pumanok swatching me hayang anyay na jubli planning committee kaya. Hado si hingin hayang yan mok yan ha. Tanyi ya apaibu aniu. Taning hayang ngaywang mong me nang hayang tawe jubli min me ngaylak mabu yobatan bu. Hado kong kimbu me yongwan ba kawang umbu wongpong. Hayang tau dokte aniu tau be semai bua. Aniu nang hayang tau ayen me ngaywang bu jubli ya ngilak wongpong. Tau jine temana ya apaibu hado tobu. Kawang yak tapan fa yop wanda. Teman mong jangu kawang da tobu fa. Jam se yupu pak ya. Haleluya. Acau ba da ba yang wan ba kawang. Tenap nang song de. Nang kadalan tumane. Tobu monglong me. Hayang panpong me. Ya bay ngonang. Hayang tambu yan mok yan hang. Hayang lihat kepiang bu hoyak lai pa, ha ying, hang yen kawang nang amoy man, hadau ya bay ngonang. Tau jina kawang, hadau singingin dang me, yan mok yan hadang me, ha ying dang me, kawang nang amoy man tambu kaya, tau ba chona Taiwan de, apong ma calo na tamba. Hayang tenap awian, may dam ali daibu me, may dam ya. Aniu siong se kawang nang angcheng jingne phalak ne nang kadalan yak yekyang ba angpa I daya jubli jingne temdabu wangbang hayang jubli wangbang ma au hi noksa pongchongo yakyang ma angadadam hayang jajabe siong bu ayen yenang bu noksa na yemang damlak jingne tanap taw bu omungobulan dang ma kawang nang ayen chinno pau dampa hayang nang kadalan tumana nang da ading lak bu pay tobu pabo hayang jubli menma se ya abai bu hadau dang me kawang nang umbu kaya anya ine chonyang o mabu doglak se ading lak bu ayong pay yongwan ba kawang nang song da ya abai yopui tolana se upa nang monga yeu amen. Yanyiba Yesus Krista temandakan buba hayang nang hayang achingna fanapabu presence tanap teman fay omongona hayang tumana ading laknang takadan bu asay may okla mong sang mong miyang asay iya ki day bu oklak. Hayang au hiudo tamahan na yo okpo hangki hadaw yanyi ba Yesus Krista da tamahan bu oklak. Tanap hanghi jing na kawang song da payanang yo pu yahu nangge ating lak pu fay yong pu oklak. Jajama teman ating lakpu mayang wong yenang. Jajama teman kawang de miang bua mayang apong yedo. Hayang boy nang hangkengok tanap isong de jabege. Kong kemusing menokja. Kemuang ngoya dapat nepayok na ok kata na miang bujeng. Hayang boy nang tak may bungoya nang mongsang ida pau bungoya hayang Jisu may dam se hataukan tanang ating lakya hayang ima yanyi bungoy nang se singbu na miyang kapa mabu sing lako sunang hayang boy taukan nuhoy tikyang tanap kawang song dapaya teman mengoya oyen yopu yahu nangge
nang yong puoklak, kau ang muhiman, kau ang muhiman, kau ang muhiman. Ano yung ngoya? Yung puoklak? Yes. Kau ang ngingonang, kau ang ngingonang. Teman jam saya yo punya bagian. Ang ne, teman kawang may dam bayang ge sao yilak pa. May dam lak. Say ina nyai bu fai. Yung wan ba kawang song da bayha. So tengok bulano yong opong boy kawang song da bayha. Nang te iya ayen bau dam gelak. Nang takpu may dam gelak. Nang saha to yitau fa belak. Kawangan ng tanyag nam. Tuman jam siyo po'y bagya. Hallelujah. At siya ba ata ba yung wan ba kawang? Kawang ng song the expectation ayong bay. Baybo ng kadalan ngonang. Kawang ng song the tak may hupupay. Baybo kadalan ngonang. Kawang ng may dambu singyang abong daw po kadalan ng sisoma sa kinimyang ayong bunginang. Nang biu nang kadalan na yopo di chan bayanang. Tahu cina tanapo nang da ating lapo kadalan. Ayang kadalan yang bu cina kak wang singyang manyang ating lapo ya fan ma yung onok. Ayang bu wang dang kawang just as we are. Wang dang kawang. Tahu hayang nang kadalan sa hangi yap jeng kango. Tahu kia wang dang kawang. Nang hay may damlap cina, nang sipsi hay ma dam phasa, ating laku cha siang pai kawang nang song de pai boy. Nazari Jesus Kristaman ma, mong jang dak pai bulan, Jesus man ma may dam dau. Haleluya wang dang kawang, may ima, do nyaya, caya dakpu, Nazari Jesus Kristaman ma cawa dam dau. Be healed in Jesus name. Haleluya wang dang kawang, hayang Yalan yaklan mabu. Today wan ban sang chilo de ngoi se. Ina yamai ba. Apong bong yitau ba. O wangdang kawang nang hayam lan sausi ngobo. Tak yitau opo. Tanap Nazari Jesus Kristaman ma maidam ba. Jesus man ma maidam. Be healed in Jesus name. Wangdang kawang nang maidam ba. Ngondak nang maidam yang ge. Hegi edanap nang kadalan hangyan semyangbu ngondak pa semyangbu takangonang ge Nazari Jesus Kristaman ma maidam Jesus ma maidam pa wangdang kawang nang yatafana pa boy anu kasi yaha mong sui na dambu ninglay na dambu hayang nyam na dambu hadaw yaha amyang Nazari Jesus Kristaman hayang nang kadalan sa ala na dampa hayang wangdang kawang hayam now yam lan oyen competitive exam palap singna hada malai nya na bay ngonang ge wangdang gawang na lamya badam daw dengi jubli singna sa phana ya bu yop nok tai dam ma anya na hayam lan singna menya na bay bu yop pu mo ompa sibu wangdang gawang nang men ma yak singa yak chona yop badam nang iman da oklak lam yu nang abadam daw jubli alek ne menga damba iman o nang yipilak wangdang gawang nang iman de chana yepa hayang nang kadalan oyen yong deke nang maidam bu pa bu chingna kawang nang menyong boy oyen na niu sota yop nang ge wang dang kawang nang de yop pu dang me nang na chai deke hayang iman de o kawang nang dak maidam pa yani ba Jesus Kristus pan pa yop nang tolan ne so bang nang mong yo amen kawang mo iman Kawang de tobu sailak hayang tak pulanda namanawa yop tambu jinasa Reverend Pastor pa hayang sausan balan numan da miyong panang hayang numan ayin hipak tuisaw muhiman pa. Announcement ja NL 043993 repeat naman NL 043993 ripak naman lak sina atau volunteers lan hak staff lan ingonang tau kai atau cain tamlang teman fai sa
Platinum Jubilee Chingna Yopu Welak, Reverend Saipa, Retired Evangelist KBBB, Sa Taman Phay, Apa Reverend Bada Hipak Panan. Shachinokbu, Niyomba Pastor, Reverend Muba, Hayang Kawang Noktapay Mubu, Christian Lan, Kawang Hayam Lan, Tini Hado Taidama, at the Ning and Tambu Tusha, Lanata Yongnang, no man said Yinun Bufanang, Bongmainang, Yahama Yong Taida, Yaha Wang I Fay, no man Taidem de Laina. Though simple prayer cha, program of Haba Hesita Balamata, Aling Lak, her boy, Cha Ba Chonyanga. Education Taibalana, we demand Sianga Inang Bukai. Tao kia, Kawang ta, Sangyak Mongkoa, Mantau se yu pucha, Chonyang, you Pupujinesa, Tao Hado Part Yana. Tao even our attack a man hango you polkai, you play with Kawang Ajalake, Tao get Tao Igungama, you to Naxi Mongai Pucha, Yahama, Eptam Pucha, Ngailake, Tao Hado Ihuna. Laija Haga Ihunange Leviticus Tafhemanga Panma Panma Kawangawa Haki and Gorang, Adawa, Jubilee New Bulanta, particularize Mangna, Etana, Jubileante, Etres Mangna. Taukia Numana. Tanga sibupa, wang pianga, numana, numantama, ngaila. Yang kamik no bu, mebu katalan kong kumputa, tangai, pongatamla. Teba wang piang mongma, yawa tamyang pai, mot kong kumpu. Nokpu alang lan yichi gama hu hayam lan tangta yene tamlak. Ayanga atamcha rana yauyanga ngoma e noksalan yamma ya yene tamlak. Wangpang tanga sibupa taman chingna Jubilee numan kata Yedailak, Yichigama, Etman Yin Gangaibu, Alek Yahala. Atau Katok Ma Chat Mango, Hayang Hatau Chatlan Esaya, Kawangau Ya. Atau Kawangau Ya Bua, Iman religion Mahangingo, Iman culture Mahangingo. Iman putak pangamahingo teba nyema kawanga inyanga John hatau ngobu hatau chado ibanga Hebrew hibang mayapu Jubilee celebrate mangobu jang ina Iman ayapu Jubilee hatpa menyit wang panyi menyit Wang bang jamat lekeng nyit haga ong Iman Hebrew calendar haga ling bukai. By 7 years, 7 days, atau 7 into 7, atau 49.
7 into 7 multiply 49 hạt đâu 49 mà ngay vang ngay chụp liền ngồi tới trên em ăn đi bữa chả lan ở xây tới trumpets tích vong vinh đâu sinh nơi tâm đâu prepare mang đâu xem mà nhờ bùn ngắm mấy lim chả number 1 mà ý bữa hạt cái nào hạt đâu jubilee course ý bữa property katok senyum nginyu ai ha chừng nang chon yang upun ma kama hatawa nokpu te yedo hataw cha ibyang ni su ba ma hataw ka yau yang a ngupun ma kama hataw ka a wang peng le leng nang chon bu permanent pa ya fa hayang po nang a wang pang han ma ka ring si betul pa ka mangai bu ale ke peng muheman hisam ma nok pu da ame phalak hatau ibu ka ma tayali ya imai gun ma hatau hisam ma se kom se phalak hatau statement ling bang enyo nang ka yo bu ne mang ka ma ni cha nang hu nang ala na sakok lak phai tam hai yo do nang lui ya bu ne mang ka ma nang ngunang alan hadaw yesa oklak hay tapi nang cing property kai fa hadaw tingi bangin daya yang ba wang peng atan ja chon de chon yang de bu muheman nang ta wat mai ngok ma hadaw sama wang peng akmi ka ma nang hadaw fai tam ya de ngoya no jam hadaw ka to nok pu da hadaw ka to property ye de hadaw ngamuk ja ni sibo ngamuk ma kada atam ngin nhìn ya yang a nang tu yi sim anyo iyo nang te yi sim pune me ka ma ha de chu bli me ha de nhìn na ye de sim ye de che i yang meaning a chu bli ngoi bu mong ma tang tang si ba ta ba hebrew chu bli ya ba lan hebrew context ma israelites hi pak ma tau chon pa i yang Lemi suba ma ra atam mi country ma mi nyoy ma hakba nokta wang pe halan ra na ang tau isa nang fa yang mut me ka ma hatau ra sa ji jubilee wang pe ma ya yang ini pa song ma ye ne tam da hatau ngamik lem phai hibrulan ne jubilee ya yang hapoi tuman contact ma no taman ka tok ma ra anang ja nang hai leng po taman ha pu hai taman ka tok ma ra anang country ma pu ma rango na kyo hatau rango bua ni menik cham ha na tamlak tu ya achang ha pa ka ma salak hake ngu pu ta pa rango bua hatau jubilee hi pang ma ra sa ji pu me ne myang na tam ta hatau i bia hatau nga mek lem phai e ma na jubilee ang ngu bia te ni ta ma na ya bu jubilee ya hatau convert emang bua trumpets alba wang pang ti jaban ngoi lakai 7 into 749 teninga 49 ngai wang 50 ngoi ya tơ ma ngai wang jubilee ngoi lakai chau sa trumpets katan te sing de da sima tơ pa preparation na teman ya pachit timbuyang oyen da takma phalak oyen da certificate phalak Ayan ta yi ino lak pumen ang atay maintenance ma nga siralia wang peng hangin sa plan falak sa hangki buda takma falak sa hangki buda certificate falak sa hangki bulan ta hinga bata hata PG ma taman ya bu jubilee ya chau cha he ma hata ba bible ba yong ma le ben ngona hata shuna hapoi kata ma leadership limited wang pai ngai ling biang wang ling biang cha pa ling wa ta cha pa ling wa ta cha pa sing wan ta ko nya kha dok ma jubilee ya ne wan ta emana e bua jim yang a hanggi bu jubilee ya hanggi bu ya lak si wan ta kun nyau ne pai bu ya lak cha sa hung ja pa se ya kun ne pai ba a chi baptism तुम जिनका ता आवांग ने या मपाती हताऊ है कृष्णी दीपे तो या लगा जा से
thì con bỏ là tao ye chi cha hà tao chỉ ngồi khối nhân bay bu hà tao chỉ ngồi khối nhân bay bu tao ya là cái cha siang á majority ốc yang á khối nhân bay bu jubilee ya yang taoว่าอาชีพsang ai yang sa golden jubilee ma leng tam yang buอาชีพbu yang sa pa si bu ngam mu leng tam yang bu tao cái bu history problem tao cái tanam tao nama dewa ni âu yên chinh mà âu yên tao sĩ đi mà jubilee là cái khối nhân bay bu mình ya cha baptism mong lip yang á baptism mà vang bu ấy hà tao bao nhiêu mấy Christian là cái cha sa konya ka tam Christian na konya ka tam Christian na hupi simin bu hupi konya September 1847 ma 14 ma bapti buyang hapoi iya October 1847 ma li buyang jing ja de tai ye âu jing ai tâm lo hay à hoàn chỉnh hay à vắc chỉnh à phong có cái bay yang á bùi mới nóc lên cái mà cái mà là đâu 1847 na của nhà Christian na ya ha sư phụ ya bởi chỉnh thì ya bay 14 con mà đi với chỉnh này sao tâm mà là đâu jubilee mình mà tâm mà là ye tai ano ác long hay âm lai nhỉ à tao bảo chừng sẽ cả là chim yang á đôi biang bắp tí yang phải mà đôi biang tao chỉ nên tao mà history bang ngồi yang phải tết đến tam bùi mấy nóc cha đấy bung mấy ngà aling bây giờ này sẽ lại bài yang á tao mà hạt tao Christian á có nhà có tao mà step lên như mẹ em mà tao mà yaph tao Christian á December 11 nan mà tam long bộ ba trái long na bắp tí ya bu tết tu ngọ Wang Peng ngok tam lo ma Christmas ya wang bu ngok detail mo bana china sa ko nya ka tong ma Christian na long na baptism ma ja sa ta ma ta ma na 100 jubilee 25 jubilee 50 jubilee platinum jubilee centenary cois sequis bicentenary ong kan kho phai kho lim bling ngoi ong la ka ja hà tao long na baptism tao chỉ nói sao tâm an tao jubilee ya bua mình bu lan chỉ nói ya bu cha mình bu Christian lan chỉ nói sao xây sản ba lan chỉ nói sao y non na hở lắc jubilee yang sao ông bu lan na hang mình tới cha rồi bên mua bảo hang mình tới cha tem thì con bảo là hang mình tới cha nó mà tuổi linh hay nhảy lắc cha nama nyai bu amini bu xây sản ba lan ta nem non e wan ta nyai bu minu teu mu win bu ha tau jene sa taman ha tau jubilee pai nang bu hat pa menit 7 into 7 week anyo wang peng ma 7 into 7 week ano wang peng ma 7 into 7 49 mà jubilee abu life yang mana memang emana wang peng ba yong ba abu 50 years ngoi la kai 50 years ngoi ma jubilee abu tao ngona tao kai tao naman ta sai ji sin cha ni hu bu jubilee platinum jubilee ni ya la cha silent prayer platinum jubilee ya la silent prayer jubilee hang ya la si cái mà tao nó man de kan si pun me yang bu nang yu bu wang peng nyan tao te da pat nyan tao nang baptism tarik nyan tao bên baptism si na mong le pu bên na mong le yang mà pat ba te nyan tao lem siu ba ma bên nang school ma admission me yang bu si ha tao nyan tao tao phải mà nang ano university graduate 사실 university master degree yang phải mà bên này nang NDP mà qualify yang bu si tao nyan tao government job ma phải yang
Wang Piang tapi phải mừng ngồi yang nàng đi ta mèng Piang đi ta mèng anh sa nàng mấy yong vong nàng ngồi cái chỉ lo nã lang ngồi cái anu nàng ngay nhị platinum jubilee hậu lạc yang theo cái nàng hạt đâu tôi có mìnhจะtìm được tôi có mìnhจะtìm yang cả vang phải kiếm bù nhị chạy sẽ cả vang phải kiếm bù hạt đâu chỉ là giúp được anh yêu nàng cả vang nàng tông cái manu centenary ngôi ngô lạc jubilee phải manu Wang Piang phải chẳng ngôi bà hạt đâu mu nàng ôm lạc sẽ bây giờ jubilee nàng ngôi yang ngô bù con tên jubilee nàng ngôi yang ngô bù platinum mình nàng ngôi nàng cái anu centenary mình nàng ngôi lạc hay thế cái cả vang bà nàng phải kiếm bù God is walking with me. God is using me all the days, all the time. Tao khai nàng mà tao silent prayer. Tao có mình tìm được. Tao có mình ăn tiếng của má. Ta lấy Tết yang apa? Ta yuk. Fake Tết. Baptism, Tết up baptism. Tết up schooling. Tết up admission. Tết up graduate. Tết up retirement. Ano yo tingi nang hagang ona. Tao kibu. Atau silent platinum prayer atau ngolak everybody tu ngolak platinum cha Christianity pe yang phải mà atau nhớ mà atau lan sâu xa ngọ limang mang ngọ calamity ô hâu natural calamity ô hâu làm tắc lum tắc ô hâu sâu xa pa lan hay xin các tu người yang atai sa to pa lan teman halan platinum yak yang siang pumenok tai siang pumenok resolution hatau dokumen tim yang speaker arrangement lak history ling lak hingo yak chai tim lak mo tep ilak tau jinasa hatau communism community jubilee tau ngolak tau kai sa asa ya yoblak tamai khongkum oblak yoblak jinasa namanda ngamik lim ya faning tàu yop ngawa tàu yop lak naman de mini naman de yop lak ngamik ka tàu i faning number chama hado silent platinum jubilee ngolak tina ada dokumen tim lak tàu hangeling yang pai mata khongkumbu memorial power cha kawang de ju yop lak ada nang tin yop ta ni ju ama hada pumenong ma minyanyu bu pumenong ma jugita mawang yang pasar hatalan iman noksalan iman iyan iman huyem hayamlan iman tongning mata iman minisi kau nga complete shit ya sanyali maya jawa pau tonga ang fasa hada tu begitu lemju ba ma finance senyungin jina yoplak Sengin na hata mungkin ewan dah temana cai buah, montang ubu katalan ya, kawang dia apa ya, hangu ya sa cai nangke, pumenok mungkin na hesingon nangke je sing nangke, detail amonnya ya boy, ya hama ngina halang ngonang punya je sing nangke, ngin ma ngau ting ilok wompong. Nhìn mà ngao tiếng gì cơ mà alo cái mà hăng người mà ngao tiếng gì cha man ta cha mà tìm áo mà hắc pa phụ mấy nông mà ngon anh kì iman tây đây bữa nay sa noka ya san ya le bây giờ ông anh kì man pa la ngô bu sinh lắc chính na nghìn ngô pa la sinh lắc chính na hẹp bôi tao pa phụ mấy nông mà ngô bu cha mà tao chặt mình na mình nè nghìn kro lim mạo yang pumenong in atau ngin kro lima bagian nasa tu ye hepa tu mana singon lagi tapi iman sayang discourage iman advance iman educationally advanced economically advanced siapa tahu apa pumenong ma pumenong ngin kro lima buah iman mai benar sahaya po ya hama bawa saya mana bu Tao kibu ngau hado kebisiem ma tangai. Tao cha. Ane konya pangjim ma. Tao ngoan ta financial balance training pha bua. Bumai nok ma pai bangin khong kum bu da mainstream
하도 갈람자 바세 징원아 부 하도 바세다 TTO 스밀락 drawing dispatch officer 하도 바세 산용락 하도 바세 산연랑 무다 닌제 달락 닌리심니 매락 바세야 finance administrator 하도 바세 산연랑 바 부문은 닌제 달락 어디 갈람마 바세 산면하시 가달란데 피페 팔락 바세 산나낭보다 가달란데 피페 아팔락 하등원아부 아노 바세야 닌마 하도와도 아싱세 영어락 하도 신가이 더와 오터네이션 공신 제만나 ngọwan다 ayaka 바세 반 오텐마양기 반말림 뭐 림락부와 하도 쟁마 부모nog tested ya tawanta nimjing pase da yoblak chiabu aging testimony hangke seda boda hado iya konya bu ayo ong mai yang boy yang ma bumonog chama nang bu simmo manye ja se ka ya hado jing na ta yo pha se lak bu ja yo tau khai tamana sing lak ka nin ma ngau tingi ka ma e ma costalan sa anang ja hado sing lak tin sa hado finance chon balan KBC ma finance bala jinesa akim ma ta ngame lema no man yopum kai ta yop la ngame ka ta yop la no man de ye okay platinum ngoi se ma ta ka ta se ya silent platinum jubilee jinesa document timlak kawang ate dictation ja pai ta ma se yop lak ni ju ma pumon ma section balan se jinesa iman sekolan iman hayamlan iman kalam punglam iman tam yen mok yan ha complete chit yo ong mai chong ta yang lo wong pong sa yop lak lem su pa ma bumenok financial balanda kawang ya ha thuling pha moi man phai ha de jubilee nyi tam pha jubilee sa nyo yang la la ka chi be khai kawang jing a ling da la khai ha de ngam lim jing na sa no man de tau pha na taman esa ya do right hand yak ha ka ngalak taman esa ha ka ngalak yak ha ka ngai do mới lang ha ngai đâu ngai nga sa bu tu ngai me lem nu mana yop lak khayang ha ta bo yo wan ta nu mana yop wa lak kom se kom minit lim ba yop lak tu mana se cham je pha o atha ba khawang 왕당 가왕 왕당 아연 가왕 낭하 지수사 손부지나 민영게 하다우 시디 증유마 플라티넘 주블리 애용자 하다와 돈디 시간 멍올락 낭 시세마도 만나 멍소되게 하다우 히박마 주블리 플라티넘 뉴이부 히박마 하다와 아자 부메녹마 주블리 ngolak Holy Church ma aja pumai nok ma jubilee ngolak hadawa wangtang yaha initiate na melak kata a chai hei jalak mobilization activities hadawa wangtang yaha pau falak tumana
Kawang i phai lan sa saka soyang phai pumai nok ngona. Tumana ka tong nyu wo yepok la. Acha pumai nok ma chubli cha celebrate meng bunyi. Ka tong ni security. Ka tong ni government. Phai như lại ba lan. Atok among government situation. Tiếp top môi man phai ngolak. Na chai buma. Mong mây ngõ lạc, nhàn bu ma mong mây ngõ lạc, phong sen bu lâm ma, ai cao bằng tuổi năng cái gì, ela, mong ngay ya ha phải, ha tao chịu beli nhồi nè, tao khai, ha tao mình nhìn vòng pong, cả ta vòng pong, có vấn nãy mây vòng pong, chú mây ban ma vòng pong, năng để yêu năng kề, ha tao chịu beli ya. Người như đó tết thích mà achieve ba, vàng bèng cha sầu tan đến lạc hay, hạt mà planning, community, hạt lan, vong nang ya ha yết vay, vong tăng counseling phải, vong tăng nhiều lấy bữa yong phải, hạt chụp linh hoa lạc thế này sao? Ô, cao vang năng để yêu năng kì, cao tu ni sinh hàm ba lan để yêu. Yak lên cao vang để tụi mình này yêu, tụi mình này yếm ba hi ba yếm, hấp bội, Jesus Christ à, au hi, libu mà yang ye, yang tụi mình ta achau ya ha son, Pentecost ni son bu, hada achau ya ha, Jubilee hi bang ma son pha lak se, ating lak bu hada wa, bu cha jang jana yếm yang lak, tụi mình expectation hada wa, nang ata dang ay tam pha lak, tao như hi bang ma. Tak pu serious ye chai la, kada linang ke se ye chai la, aga jam vaccine menang ke se ye chai la, government ye mai buyang se ye chai la, economic blockage se ye chai la, tao khai, chú mai wan ma wang nyak wangai, kada ayan pum tang ta, New Halan, tongning mata, phai pu ya pu, konyak Christian complete set, kawang aja ya ha wang lam lama. Wang tang ajalan mapu dictation phải Harvard tu beli nhớ lắc na trên này you vậy ô kawan nang de you lắc se bekai you bu khai pha lắc se bekai nang ye nang kim de ke se yi lắc khai pha khan pha lắc khai you yang ke nang ata dang ai tam phao se na de chi sumin ma wang tang yen cao diop nang ke to lo na se mo pa nang mo amen kawan ma se mi man tam chi. Platinum Jubilee chính này, yop pu vaya, yop tampu, man phai pa chai Reverend Father, miyong phanang, nang yin hipak tu sau, yelak pakawang moy man pha. Sa, next item de tai ha. Number 5, Hemlock Lak, Pumenok Choir, sa Pumenok Choir de hipak pha.
kawang mikti siwa tama queer lana yong mai angwin amai phai meaning amai phai atau hem kaya kawang mohiman tambu china miyong phanang numan ayin hipak tuisau mohiman pha sa taman phai taitam de tai ha taitam 6 kawang ngau ya pailak nyau lailak pa taman phai sa senior pastor reverend father hipak pha tam Wang sembabu tinyi bu. Ladem jubli jingna fana ya bu yop nok taidam chongpa. O mengok bu ordained ministers lan, retired pastor, KBBB staff, anyo chamma tuiling sausana, tau bu hado KBCM bu. Lomailan, former leaders, hayang present leaders, chatheli wuye baibu. Lomai Cheonglan, New Malan, Pajailan, hayang Jambu Christian Mailan. Hayang yin ke moyong shubu. Adam ngo shunok, naman moilanda bumenok suching min me, wang sem oyong honang, kawang ajalak teman moilanda moimanlak, hadaw hibak emay, kawang hayang ki, anyo habu ba kawang do minyong bu fanang kanam teman fei tam halak chingna phabu ngaumik a ani bu ba chin lingbu pu mainok ani bu ba chin lingbu pu mainok the church that builds the next generation the church that builds the next generation yop kani Chao bada ba yung wan ba kawang. Nang kadalan yomu bu tawo cha hingo nang. Nang ngau saki palak jing na yung boy. Tau mong buki ichi kawang nang mong buki ngau lak jing na. Yen hayang hado konyong olay bu ministry tu so. Kawang nang yak tafan fa nang mong buki ichon lak jing yop nang tola na sa upa nang mong ay yeo. Amen. Ani bu ba chin ling bu pu mainok dawalai hem tenyen matat mabu apong tenyen matat anyo alieng pali mabu nyit tengoy anyo inesik ma verse 1 mamu wanga akem dengoy egama along lailak na ngonang hadaw verses ma lo ngonang chapter yong lo ngonang hayang ba hadaw kongkem bu egama a picture kongkem bu chau shi ngela Tanyi KBCM 2027 Platinum Jubilee yak lakta lainang. Hayang kawang atamanda alam ni malainnya tambu bu ngonang tanyi bu text dawalahem 79 mangok bu mayafan yang Cha we must look back with gratitude. Tok pai da lay yelak hayang hadawa minyong phabu pai lay yelak na nginang. Ani chango nang hayang hadawa we must look forward with responsibility. Si sawi kau da laylak mongpong hayang hadawa hangki ya bu pai. Tok kama dawalai hem tenyit matat ma anyai na hadaw hangki ya bu manlak tau da important phabu teman nginang. Awang ba point malayu ba remember what God has done. Kawang hanghi lengyang ki tay tau ya. Verse 4 ma kawang hanghi lengyang ki hadaw tay daw lakching na ibu. Hayang hadawa psalmist. Tanyi bu hadaw text David nyan bu aje hayang boy asap nyan bu singinang. Tamana akyang yung psalmist dawala hem nyan ba si Enoch hayang hadaw 78 psalmist Psalms 78 nyan bu ba David awang lam lambu 900
70 to 1010 1010 BC period hada mong ma David awang lam buhi bak ma Asap a Levite nokpong hayang a musician hayang a prophetic singer hemlok hemlaibu hiba musician sa tamana nginang hayang a kawang a I trume I kadalan Israel de inadambu hadaw kawang ngau tamana nginang awang ba responsibility of a church tanyi teman jengnasa ngai ni bua yo ong bu ya kai ayong cha da painang tanyet manga jublia hayang ada matemana tai daulak akyang ni ngonang remember hanghi yan lingabayang ki 75 years mong me hadaw yan hanghi ngayang ki hadaw pungao tai daulak hadaw temana responsibility ayong awang ba responsibility na taong nginang. Hayang hadaw masamis asapi ibwa we will not hide them from their children. Hayang hangyen nanga Israelan di isibu. Israelan ichimubu kananda ngoy bu hadaw wang biang mong mahangyen kawang lingyang ge hadaw lingyang bu tu saulana hayim landa yi ibe chawo yamailak. We will not hide them from their children. Kawang hangiling yang gi, hadawa jauh yang anglak. Hayang atenyi teman haki kawang 75 years mong mahangiling yang gi, jauh yang anglak na ngainang. Iyang buki Egypt mabu hanggai Israelan wayabay deliverance provision adak yang jeng kaibu mapu anyo wanwing jeng me halak yinglak semel lambi pabu hayang enemies wi balan mapu yana angadambu lamui bu wangnyak me wangai me hayang kawang chanyang bu ki kaksua faithfulness iman bay ngobu hadau bungau iman yicau lak nangayang ge hadaw bungawa yicau lak iman hayam landi elak tau jeng ne tanyi hayang ngaiwang teman jubli ngoi wanda teman teman hayam nauyam landa kawang nang hayang tinok me lingapai bu God's faithfulness hadaw bungau jawai ya ang lakyang hayang boy hangga teman hadaw pungao ilaksi hadaw ma kandeng lak ngainang teman ilak pungawa nang nyu dawa nang badawa halan ok halan singyang manyang hadaw ya fanengoy ok yang sangyanggi sibu success story pa mayang ilak na yangay hayang ataw ba siyang iboni ichi hayang boy it is about how faithful God has been hayang boy nang nyu pay nang babay nang pay hayang ninok soko pay isman ninok payong hayang nang pay as parents yung wan ba kawang hang sin maybu awang mo po akam dengoy se 75 years hadaw bladanim chubli mong me kebisiem nang member sana ngo upay bu mong me hang sin yung wan ba kawang maybu si tell that story hadaw ilman chubli ba hengoy yaw hayang ataw ba pungaw bay mani bungo nok ngai wang jam yin ba obalan pay bude hangi uha inga hangga tigursin nam no asa puksak wanda mabu timda wanda teman hayim huyim landa yui pay bu ya bu landa juniors younger generations de yanyi ba Jesu Kristama kema pay bu me may bu cheng hadaw ilak hadaw pungaw testimony palak pigamayo .
Tinyi bu teman chin soma. Menyi bu ba chin ngok bukai. Hayang imana ngai hang he ngai la imana yingi bu de. Yishing bu de. Yopu. Hayang imana yopu. Kan matinyi teman chin so yang ngona. Hayang menyi bu chin ma. Ngok yang he hayang imana sacrificially given. Yenang ya boy. Lan se panapabu ngoyang ge. Hadau generation. Hadau chin. Menyi ngok kejaya. Teman abu hayang apalan. Akung wang bulan. Hayang sao ayan me. Adama ngonang. Iman me panapabu. Wam nyu cha. Hangengok tau pa. Kawang siyong se ya pa degi si buki. Alau ngin na yong si bu chi. Hayang boy. Kawang si shoma. Heki yenang ya. Nang bu sin. Yenang bu sin ne. Hakpa luang balan. Mabu payang ge. Anyo yogi sang bulan o. Mabu sacrificially given. Heki bu ka dalan. Ngo obay bu. Bungao. Temana singnang. Hayang teman shoma ngo bu. Hayang ngau nang bu leaders lana. Ngau ting ta ting me. Sau sana pai bu ja. Ka ta sau sana pai bu ja. Pumainok sau sana pai bu ja. Jeng hai ban sau sana pai bu. Leaders who served. Pumainok hang he ya fan me. Sau si wi bak ma chia. Hayang Juan jagi bungaya. Bumainok pai yong lak. Tau hada bumainok ya tau lak. Hada bumainok pai ya yan lak. Bottom line mo hada bumainok pai ta lak. Atang da ong bumici abu chamba ong lak. Hangge yi boy chamba kilak. Tan boy chamba. Ngok bu. Nok salan ngok bu jaya ada bu menok ma. Hayang ngonang. And we appreciate them. Ada nok salan. Teman bai ada bu menok pai yong pai bulan jine. Hayang teman yup yang bu. Hayang iman yup bu dang ma. Chan ye bu ngok yang ge. Hayang ngingi ye. Tenyi demana. Prayers answer. Imana yopu. Hayang menyi yopu. Answer sa tinyi teman yang o. Anyo mabu. Ngilak ngonang. Kawang ebadambu. Davan. Moiman davan. Ma ngok keja. Hayang mabu sabnyek pume. Teman bu menok fai. Hayang Israel land tayo. Yongwan ba kawang Gary Dam. Yongwan ba kawang iman no bay. Kaimu kainadam. Taimu kainadam. Makna yedam. Hado bungao alive ngonang. Hayang KBCM story is still alive in Christ. Tahu keme, tanyi temani ibu oklak, mawang bu ba topik, tanyi dengoya, yongwan ba kawang, teman de jam mengok keja, jam nang keja, ada kawang temana ye pelak, ngaiwang temana cubli ya wanda, hayang cubli jingna tening temana tim dawanda. Ay temana hangsen yakai ya yang ge selai lak sunang hayang boy hadau pa testimony mai sana ye chebe look how faithful the Lord has been yongwan ba kawang teman pai hangsen mai ma teman pai umbusi yongwan ba kawang bungao temana ini nganang
As we prepare for 2027 Platinum Jubilee teman jing let us recover our testimony au singbu bungau pi mai ngonang be tenyi ngani bu ya fan de yang last wang piang lim phai ma covid hayang tenyi ba hadau mong no hadau mong mai mok si yang ya fan cha mo yang hayang boy covid so de bu bungau không ke bu pi mai ngon bu ma no katalan testimony yam do yam mai do hayang hang sin ya kai kem yang gi tau ba chi nang hayang ba tau ba akyang ni ni chi be hang sin yongwan ba kawang nang hayang ninok pai bu si hadau testimony yam tau gai hayang adau ba testimony tamane elak yang hayang anyai ne tinyi bu selung mai jin ka dane subu lana younger generation landa hangi ba kawang teman pai ling yang ge hadau elak jing ne sabnye pu phanang noksalana hayim landa yongwan ba kawang hangga hangga lamboi hadau yang kai nang okpu sangbu ya kai phen nap nam yang bu ba pahi akyang inu yechi be hayang bo yongwan ba kawang bu jeng lamoi bu jeng nang okpu jeng ba yechi be kawang haka oknadam hadau ya fan bu tau yanadam tinok yanadam loyedam hadau ya fan kawang moi manadam sa hadau elak tabe Jubilee jingna mabuling lakacha hayang boy tau hayam landa elak testimony yam lak na ngai nang tai dau yi nang ngai nang hang ne tanyi bu ya fan ma nga sa la yang manyi pe mai bu kai hayang ba tanyi bu dek sa manyi bu pe da mai si nang bu lende bu ni hebak tamana tai dau la hayang boy hadau ba akyang nyu ne mikti siwa tamma ba o yichi hayang boy yongwan ba kawang mikti siwa tamlak hadau ba akyang nyu ne tamana ya because the next generation needs to know yongwan ba kawang KBCM pai hayang Israel pai hangga ngau ding da ding ma mai ma ngo bu si hadawa pai nau lan na singhu bungonang kawang au hiba lendibu ka dalan pai ngau ting ta ding ma ngo yang gi tanyi hadau kawang teman pai ngau ting ta ding ma ngonang ni shibwa ma guard what God has given us hang hi kawang teman da fayang ge yom ang do verse 5 ma he established his testimony in Jacob and appointed a law in Israel generation ka dalan da lendebu bungau mai mai haka dau ya yo bulini ya yo sibu hadau narration memory seng cha yichi hayang boy they were entrusted with truth hange ba ngauding hange ba khak subungo hadau metik to hayang hadau tak mai si bungo yang ge bungau mai mai ibu yichi be hayang Jacob's testimony no ba Israel kalanda chan bua kanan ka do kan man mot lelak sa Genesis 28 mai ibu tau chan yang ge descendants iman huayim na Abraham muang bua Isaac Jacob muang dai bua phai ki e chalon lak nations ngai lak anglan ngai lak hadau chan bu ngo yang ge a new blessings mohiman daulak hayang ada universal blessing ka dong no sibu mohiman daulak au hiba ka ye hadau Jacob's line Israel nokpong puhu truma mohiman daulak hadau janyang brazens kawang ba ombu hayang yombu hadau chindan man bengolak Genesis 28:15 hadau bung now fulfillment assurance of completion of his promises hakachanbu say chao yengai ba yitolak sa ngai damma haubu tumana nina hadau testimony hadau sagi ye ibda ang si buja ninok jingna hangi sagi ngonang ge nanga hangi ilaksi tawa hangi ilaksi tanyi teman jingna hadawa yo ongbu critical in our present context
hangna tamana myangbu wanglam culture hado chele taibu culture hado mangina mani culture tingi bu culture na yijibe ngani bu culture jam yu na myang taya ngokbu hado ki bu mam se chele bu ma ideas about truth hangiba ngauding hayang ating bango hado chele kem identity minsingu lili bibi chele dai morality hayanga ating ban yichi bu hado o anyo chele dai family noksa o hado de minbu uja se ibu hado noksa chele dai success okpu hado o okpu sa tau ki ngo si bu de tani ngani bu okpu a ya phan chele dai bu hayanga miktak pe purpose are changing constantly hegi bu ka dong nyuma nyu ba na nang pu su bu no hegi bu ya phan ma ordained ministers na taman ngo su bu no hegi bu chin cha ma youth director soko winyu Sunday school superintendent na nang ngo su bu no hayang hegi bu chin cha ma winyu wi pa na su gu bu no hayang taman pai cham se generations younger generations are with us. Tau jing ne, tani teman yi jibe, anu teman pai bu, hado younger generations tapa, voices, teman de 10% hai, ka dalan, ka dong nyua, ngunga na tambu, jai ngok bu de, tani ba 50%, even beyond 50%, voices iba na China. Hayang ngau tinga sa aji ambu ba ngau tinga yising okpu atinga ambu ba abong yedo okpu hado kibu countless influence tinyi bu chin lalan hayang generation chin alalan bai honang. The church must therefore know what it has been entrusted with. Tau kema pumainok tan yinga tambu ba tamana singlak na ngai nang entrusted with God's word and the gospel. Pumainok tan ying bu ba hado kawang ngau hayang hadaw pungaw amay hadaw inyong bukaya hadaw damana yebelak bongbong hayang kadong yu popular culture kadong yu lianglak na sibu hadaw culture pay nyat tapat hakiya mendaya ne si wanda damana hadaw gospel hay kawang ngawa yisenglak ngiya sengyang. And the youngsters you are saying, hadaw pumainok ka, alanggi engo nanggi, sao manjay lay. Example. Tau anyu abalana, aso wandi bo alang akang, hango mentality yi chay lay, juday wan ban yi chay lay, so ino ok chaya. Hang na truth ayi chay lay lakay. Generations after generation, truth is truth. How fashionable you like to become, but truth is truth. Hangi tradition you like to change into, but truth is truth. We will only pass on what is good. Hada tradition e panangai bukai. What is truth? Hada mai chersa yong lakai. And just because for your convenience, for my convenience, and for our church popularity in the eyes of the world, we will not compromise the gospel. We will not set aside the Bible, the truth. So the point is, church must be relevant without becoming worldly. We are not saying that the church should be irrelevant to you. Ay, lendi bu hibang ma, yok nok mungok buyango, yan nok mungok buyango. Hayang heki bu system yuchon mungok buyango. LET heki bu project how yang computer jon yang kon yang ole laka. Asong wanda mixau majili, jai wi jai mungok buyang. Heki bu, ane new mo so yang Nikdaya yang hemlay Bible jon yang kari mo yup nok tapay laka pa o yiba mo buyang o
Hayang boy, we are here. Hadaw mabaylak, hagapaylak. Kong kimbu. Hayang avong pong na miyang bu. Tinyi bu generation by subu. Church. Pong na yulak. Namnolak. Hadaw bumanok tuiso. Minguyang bumanok aja se. Ibu ba yichi. Migviam yang kawang ngau chon yang bumanok yong nang. Hayang pong de yunang. Hayang boy. Kadong yu pong de yuwanda. Kadong yu keba yulak ya ni. Kawang ngau ma chon yang hai kadong yu pong de yulak. Hayang makbu yan lang. Tau kema buzim wang lam chia. Hangi culture ngoya boy without allowing the culture to define us. Bible hai as a Christian how to live to define the melak jaba. Teman culture, konyak culture, anggami culture, au culture kibuat teman to define the yang nesi kema. Hama Bible culture ba tau kemaya ni. Tau kemaya. Tau kaya sa culture si bu kong kempian bu yang pek bu yang si bu ngau aji bu. Hayang bu Bible chon yang apa? Hadau culture pe engage yang lak niya. Kawang de yop chang yop ba ating lak yang apa? Konyak culture. Mateman ngok lak niya. Hayang boy kawang ngau pe Yesu bu. Ta teman culture haki inang bu si yang tahu bah culture banyak lagi jibu kaya teman culture maka tak puhalak wang lam ngonang bu se puhalak bayi jibu kaya teman wang lam ma kada haki bu kada wak ma wenang bu si yang wak ma tesip wenlak ba jibu kaya ane mabu haki bu Osing bu, teman culture mo evil, kasih mong main dalam bu, mango kalakai, hayang buat tahu kan na teman sang define memang lah, gospel lepas define memang lah, culture lepas teman de definition pa ya tambe, teman hanggang ngolak dalam jiwa. If the world becomes increasingly self-centered, the church must remain Christ-centered. Kadong jiwa inesi kema. Yo ang self-centered na hingay nang yo. Nang, tau, say tayo na. Hayang boy, Krista. Hotan may Krista ang yang, ay, Jisu Krista. Hayang jing na, imen me. Semenlampi me teman, hadaw ki iling atala. If the world becomes increasingly confused about truth, yang muki ngau ting bahay, ampu bahay, apong ataw ba, tayo na miyang kama, confusion habu kadong yuda pumaino ka scripture ma yala yuna dam yang Bible ma ating ba tau si ibu ja sa Bible mo po ating bahay teman nyawlak hayang kadong yuwa materialistic chamloy shinging de kongkembu kadong yu mahi liang bu de kan bu, hatau de chang bu, cham loye tau de tai mak bu, kadong yu teman nginang. Haka tai nang ga kadong yu hama tinyi bu teman church hatau sing yu ngen yu mot de teman yetan lak. Hatau de yekan lak. Hayang boy generosity. Yek kadalande cajang cha, chambong bu. Pa bu, bumainok nangolak. Tuiling bu, bumainok nangolak. Kadalan ba yui ching na yahu bu, yui ching na mai bu, lingu bu ngobu. Hayang boy church hem ki chu yi yang ai ha mai lak na ling lak pa. Can we do that? Hayang teman hay nawalan chin ma pa chai lai tau lak hatau testimony ngona. Hayang individualistic. Yui hayang yui sa, yui de mai yang bai ma. Atok ta awi hayang atau hay sibu kadong new church tinyi teman biblical community kong de akong lili yichi hayang boy Bible ma best memang bo kawang singbu akong awi si konyak pangjim ya ni awi si NBCC ya
Baptist World Align kibuya. Hayang lai yang local church KBCM akung. Yui saha, yui jingne. Yui de mai yang pai ma. Sa ngo dai bu ka dok nyu ma. Bu mai no ka chai lai dam ma. Iman de build mang lak phalak younger generation da biblical community. Hadang onang. The world increasingly distracted tinyi teman ngi bua. Social media kaya lama bu internet facilities kadong nyu pi ilang bu ma bua mik po msoma tambu haki anginang. Hayang boy church pu manok tinyi temana nam nolak a spiritual depth. Yahama yala yuwa sulubu bakan pek ngaya nyau lai u jing lak pa hadawa pu manok tuine mengnang. Kadong nyu ki kadong nyu nang bu ki nang yang temana ani bu ba chin la lan jing ne temata tambu yichi hayang boy Jisu Krista ma ngau ting da deng ibu kaya chin la lan jing ne tematambu ne myang la phong pong tau kema pumanok kadalan teman chin la lan da yong jing mong jong bu to ba phalak yam bo sebu mok sebu ba ta phaya tau haka tai sibu ngau ba ta ya hayang haka wang lam na haka chuan bai bu ja sa haki bu lekhet ngau ta e hayang nang tai ya nanda nang mong bu ki bu hadau experiences emotional level ma yelu bu ba hadau atok ma bu hadau chu mong jang ma je ba hadau chu dai ma sa sang ma sa sem bu hadau ngau ta e give them the word of God hayang boy kawang ngau hadau teach them to think biblically imana tai nang bu hayang boy nang halan da kawang ngau ma phian yang tai lak jing ne nyau ya kadong yu papers books simba ai halan media information pay phian iman kem nang bu hayang boy solid ground kawang ngau ma phian yang tai na dam do teach them to discern culture không ke mu mai ngo bu aji bu de youth culture ngo nang bu de hado youth culture không ke mu acceptable aji bu de discern namyang bu separate namyang ok bu pong an ok bu distinguish namyang ok bu hatau hayang atau pa culture singlak apong daw yang yepau yepian lak khak su bu ba hado lam kem lak pa nyau lai tam ya konyak haki bu si wanda yepau lak pa nyau do ja yepian lak pa nyau kai ja hayang ngau ting da ding ma ngo lak jing ne nyau lak hayang hado truth ating ba kawang ngau teman de yang ngonang hado kawang ngau ngonang lim si ba hibak tai nang hayang khong ke mu yang ngoi ba hangwa ji intentionally disciple the next generation sing ani bu ba jin pen na myang tam do don't take it for granted na halan hai mang ka lang ma hai sing ka lang ma tawa Christian so that they will also become Christian tawa digon to ke imanu ni ja digon na myang ka no tawa pastor to ke hayam lan iman yo mu bu atama pastor ni ja myang ka ini yok chayo hai ke yi chi hayang boy ani bu ba jin ka dalan Jisu pen na myang atamlak hadawa sing iman ka danga ka da panna ka da ta teman ando Taiwan anu colony fellowship wok ngai dam yang anu do mabu anu wat 12 na cham pan menyi na tam yang teman anu selum setabu prayer committee ang yang yut lan jam anu committee lama bu si yang anu cham tam yang khoi tabu anu sa mental health care sabu ministry cha wang nang teman pu manoka hadau macam anu champions iman ta ma wok pang pa ang yang anu ward cham anu ni ni cham tam yang cham khoi tabu anu tau dok tu
tau mong ma fellowship pastor lana youth directors lana sausan yulana sausan balana khoi enam nobu hado steps hado hangisi pen menga tamlak jingna intentional program hayang ministry kai hado yenang kama Yesu lak ngia akau de revival ya kama yamai lak ngia akau de tau mo praise and worship teman hemlok hemlaibu Sunday yup nok chimbu hage bu miang kama ayang mainang yichi ja yichi hayang boy aniu tau phai mo bu next step next yata bu jingna imana simply payanga haga lok alaibu ba khong na miang bu lakhaya hayang bo chisu pin na miang adam bu bong verse walk me ibua that the next generation might know them lind paigalak pa generation na hadawian sing oklak ching na that they might know iman na singlak sibwa yongwan ba kawang iman bay Israelan bay oma baybu hadaw singlak hayang kawang ba buibu hadaw ngilak the next generations will not automatically know God's truth Israel iman huyim lana Israel lemyang bukai si yang hake kawang singlak sa tatay konyak pang jimpang mabubumanok lang tanyi temana bladan jubliya nang si yang hakaya bude kawang automatically na halana singlak sa mong tahan ani bu bachin jingna temana intentional discipleship making pen namyang adambu ma may damya na ngay nang iman na nyaw na ngay nang bu nyaw lak hayang ay iman da disiplin na miyang adam lak mentor na miyang lak no mentor na miyang lak iman na nyaw lay nam no dambu kahit na miyang adambu kada ngayo ma kada nga bu mentor na cha kada pan tabu mentor na cha nama nanga kada pan tabu yombano nanga kada nga dang ma nanga yom nang no se ay taw hadaw lan yama ija dam lak se taw akyang nyuma KBCM pastor say ido buyang haga yijibe no ayang mo o kada ngo ya taw mentor na miyang bungo ya ay akyang nyuma ngonang hayang boy anu selu setayang key leaders lan taw mentor na miyang bu nanga mentor na miyang bu anu hangsin anu hadaw nang leaders yang nang as a leaders nang aja mentor na miyang bu hangsin hayang hadaw tuishawa teman moy lanjing hangking onang balan new balan teman responsibility onang saaba teman da abi sinyek bu kai grandparents lan teman responsibility onang pastor lan tinyi ba ma bang onang asong wanda pastor sing ma cha hai chai ngobu hayang boy pastor ma ngai ngonang hado teman responsibility ngonang teachers ma ngonang teachers lan responsibility ngonang long mai na myang da pai Christian lan ma ngonang hado lan responsibility ngonang tau kama discipleship cannot be reduced to a program tai dam ja ya lak tau misolak sa yichi be jisupen na ating ba mamyang atamlak jing na luda atamana timlak bongbong program can bring people into a room program tim bu na myang kama tim da udah painang bugay Father's Day program tim ma kada painang Mother's Day program tim kama painang seminar program cha tim kama kada painang no hangai program tim lakai sports meet ma to painang tam adu cha set na myang da tau mong da pai bu atamana nginang hayang boy discipleship pen na myang adam bu tu so ka shapes people for a lifetime ayan chin kim bu da ayan ling adam bu ba pen na myang adam bu tu so hadaw ma yak yu tu linga tamana nyau lai kam naksi daw ma pen na myang adam bu oklak point ni tau yang bu
Taman Church, what does our church need for 2027? We should ask, what will the church need after 2027? Ayang, taman na tonglak heko sunang. We should not ask only, tongo tonglak hayang ba daw sa tonglak sibnibu. What does our church need for 2027? 2027 ma hangi wongpong na miyang. Jubilee wangpiang na miyang daw buda hangi wongpong na miyang bu. Ma ngay ngonang. Hayang ba hadaw sa tonglak. Hadaw ka sa chipe, what will the church need after 2027? Hadaw pumanok ching na 2027 pay me, ano hangi wongpong na miyang busi, tanyi tamana hadaw kan tonglak ng ngay nang. We must intentionally mentor pastors, ministry leaders, teachers, musicians, missionaries, servants sa iyang bupoin. Hadaw mentor na miyang lak, pumanok soching. Hadaw namnolak, pumanok New Balan taman ngonang. We must be willing to invest the people whose credits ministry may happen after our generation is gone. Tumana ngingi bu dai chamu bu ngonang, ngingi bu tuhe lingu bu ngonang bu. Hayang bu tuman nanga yising betai mak na fai me. Wow, heki bu pastor ngoya bua, heki bu hemlok pau ngoya bua, hemlok nyu ngoya bua, hi nyu hi ba ngoya bua, Christian missionary ngoya bua, leaders heki bu ngoya bua si bu hatau lan. Ching na tamana yang sok lak wong bong. Yup lak wong bong. Si hingin wen lak wong bong. Nam no lak wong bong. Yengi bu kai me se sok pu yang se. Hatau we are not losing something. Hango yama ja. Rather multiplying something. Tamana pabu nam no bu kaya. Younger generations me. Ma bu churches salon ngalak. Hayang hadaw ki hay nào lan ching na nhau lay lak hay me yichi ni su ba ni yichi hayang boy, it is actually a foundation. Tani tamana church tani bu bu mai nok ma mai kem chang bu hayang kem bu mai nok nai lenga tau bu na taman yemang lak. We should build a church that remains faithful tomorrow. Nangai daw ngo bu mong mahalan mong mo ba. Let's hope that at least we will manage well till 2027. Right? Hong ben ngo nang, ngep chem ngo nang, anu hangyang ngo nang, daw ngo nang, anu asset pastor san ngo nang, tigon lan ngo nang, min i dag mai ki ngo nang. Hadaw tuman Jubilee ngo ya ngai wang kaya ni, ngai wang de ngo ye ba hadaw church well managed myang daw la ai. Hadaw ok na ok. Hayang ba daw ba akyang nyu yichi. Hayang boy ngai ni hadaw Jubilee pai me. Wang biang ta mga kho jang wi wan de. Ani wang biang ti japan tumanu jam yinang wan de. Hadaw pu mai nok. Ayo ong mai ye. Kem bu pu mai nok na myang lak wong bong. Taw kama teman na ating lak puwa ka wang ma monghem bu ang lak hayam lande ka wang ma monghem bu ang lak ching na tamana nyolak yang verse 7 akimba ma so that they should set their hope in God. Hang hi property hang ai singaman bu oko sang bu mo monghem na tadam taman bu manok hayam lan younger generations lande hayang boy nang hayang daw apai oma bai bu hado ka wang cha sieng mai monghem bu tau ya hayang tau ha hakka tau si bu ja Lian di bu ancients parents lana. Hayanga menyibu abu abalana. Tenyibu new balana. Hayanga hayam lana. Aneu hayam lana iman hayam landa. Hayanga hadau hayam lana manpu bu hayam landa. Aneu hadau manpu bu hayam lan pu ngai wanda. Aneu iman ching next generation de. Pass on this truth. Hadau pu ngau kawang ngau. Kawang dai mong hempu anglak. Hadawa generational responsibility. Generation chama lak dai lak achieve. Yalak pa yafan be. Teman jin me. Hadaw teman yang yalak lak. Kawang ngau chai bo aside muhiman. Adam hang op bukia teman pai Reverend Pastor pai ane pupa chin ling pu pumai nok
hatau ma vision after 2027 hangi pa pumenok vision ngolak hatau yong mai khoi nya ya muai man ngaulan i tamyang ki mi yong pharang pastor pa ayin hi pak tui sau ministry da yelak pa muai man pha taman phai sa worship team iman nam loyang hem loklak tôi tầm loklak hem number 362 praise ta long tang me atau hem worship team lan nam loyang loklak sina se i tamlang episode na meng mabulan jamsha yong yang alokan. Ani teman kawang te yo petan buki tai tem yong mai so tam bu chin kawang pha da mi yong pha sa teman doi tem mai ba prayer point slim yang yo pha ani bu tai tem yong mai so bu chin se kawang te mi yong pha yo pha ni se bu ba ma platinum jubilee moi man bu ba jubilee na meng tam pha se teman hatau yo pha lem se bu ba ma ngay ni ma paya hat chama wanga ngoi kalak pa weekend han mong ma taman yo profession ma yo tuisa ma lenga chona nyui Taiwan da taman moi lan da moi man tam phao se moi man yu taman chem se yo pu he pakya tuisa una me ha hallelujah praise the Lord oh yong wan pa chao pa chi so dani yong wan pa chi so nang sâu san pa ayang nang sau sunya le sâu san yulan le tomana nang the yop yang atau tai tem yong maya chona pa ya huling sâu san pai wan de yong maya atau doi sâu so tham pu chen le yong wan pa chi so nang de mi yong pa poi ayang yong wan pa chi so nang men mit ti siwa tham poi o yong wan pa chao pa chi so dani teman ta ngau pu huling sâu san bu ma yong wan pa chi so nang mo he man tam pa o yong wan pa chao pa chi so ngoi kalak pa platinum jubilee ngai wang 2027 ma platinum jubilee observe si ya lang ona o yong wan pa chi so ha tau ni he bang ma chu meng wan beng bu hangong ngai na ta tam pa Christian Catalan KBCM Christian Amailan Hong Kong bu ayin hibak amai pai nang chumai wan ma pu pai atau platinum jubilee moi man bu jubilee na meng tam house yok we
ยงวันปาจิโซง่ายนี่มาไปมวยกลักปาวีเกนฮันมงประมาณง่ายนี่ฮัจจามไปด้วยเรื่องสาวสานาโยโย่โปรเฟชชั่นมาด้วยเรื่องสาวสานาเกี่ยมยงทาลังวนังยงวันปาจิโซมวยกลักปาฮันมงมานังคาทลันตุมันยินฮิบักตุยตังมานังมวยมันตัมพาอาทาบากวังนาซาเรตจิสุคริสต์เตยปูงาวลันฟันฟ้ายบวยอุปานางมวยโยอาเมน